ang buhang bertami miriho karito, na pulong na paromunda weling lapa malango, kawud 58 roko na i ala di ye ngudu ana. Napapatanda nda ye tu yakan dalar hakang bulu tambu awana. Dapani da tau tuba mana tau hamu panangalang unda hamuna. Langataka ningu ala mapatandang ngira lapintana wada. Ang buhangu latani biriyo karito. Laru kuluri tau pinitana ningu ma maramba na mapaki ya na kuwahan. Duma palaku ya ngara ya na pauku wikina hina pamayila ya nakaungo damu. Hama duna ka napapalaku na Hitler. Na akat na Hitler dahil iya pa ya panapanjapu hada tau Yahudi. Tapi tangan mananya ida tau Uni Soviet na mamiti. Ang pamiti mananya ida kaunggol. Da macaca tu. Napaksa paalinya na anarara yeling lakawini nama pa anakidang. Nama akat tu. Napapalaku na maramba nama akat tu. Yeling la iya tinaman dia mangadat tu hanggang ngayon. Ang buhangu dadalu hanggan naman dia tubang ang naman dia paening namang bangat tu. Na tau na paaranya langgiay mirip dang na paarang rukun nama paening lahanggan. Pamalangu kawudu 58 yan. Rukun warang na ipamalangu panakaray lay mirip kana pangitaya nama paening. Talangan na imiri hamangudu dia na ladalu hangganya nama dia patubang laluri. Ia batananu ipamalang dan buat amuano aku wahana daw na paening lemiri. Ipamalango tengo parhaya mana imiri ala tengo man panangalanya awunda hamu atau nama paening dangui ala mapatandang ngira lapinitana. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.